Ago nyeme fe ni asmo ye gadang be shikpon no mimba nye fe nye den omanye yo mene gadang be bi kameni je gadang be bi ji ame wo bua wo hena ni wona eba kpeshin ye Queens View Beach Club ye Sakumono bus stop oba bia kameni wo fio wo fe wo liake afi ehye ni neke be na mi she jino ni yo gadang be bi wo sane wo mi ahye wo hi wo fe wo dwomo ake wo ba boa wo he na aka gadang be bi wo ya haw moika na agbai ni pipi ni sane wo nye wo susu he ni ngmana bi aje he ne wo ba boa wo he na ye koni wo ka na wo he mi she no wo ka pa afi yele ni kan wo he egbe koni agbene ho wo ka susu wo ni bi kome ni gba wo na je na agba ipe shimi she egbe no fe no hu wo ba susu he wo ba wie he wo ba kaseni ye ne kan mletwa na no wo bomoden wo ni ne ehye wo nyami ben he na no bi kome gadang be bi no koni wo ka me anasande gba no wo makpa fa koni mo fe mo abo wo toyi nyawo o fai nani o chon wo ogbei ngba ji na asho me note nyawo fai ne na asho me note kaji moko basmo ni ele omlincho ele moni jiboe acho mi na asho me note ni ka center be me ji money into nje asset ubani phone she GTV amone no jio no TV jeno oke asenta uba e ashe no kaji otole na so me not ojugba blema na so me not opolu FM be mi no ne yo wonye na so me not o yuladon o fine woche ni fata o he obasmo ko ni le hu echon wo egbe yi ke moni eji ojugban na oyiwadon mabi ke nyemi me fendi bakpi achomi Moses ajeti aje shime baba o le mi ake ni ajeti aje nje obonu TV ni mfio lebi ago mi fi mu me baba oni ko ngamina shamo agbene mfio sankuke obinta nchon lalai ahini bi ni wogba asani ni mbio nta me adan koni wona heni gan wo lala ke wo jomi ni wo jio ke ni wona heni amishishi fanje ke agbene ese ni saake wona ino ewo ekukufu kegeji ake be miji moni nyeke migba asandi dani alonye komi ye TV no eju show ke soa kagbene da ho keje she bi tamoneken nkenye gba asandi ye sanku ko binta sanji ami